Cümle лекциясында пайылынларны, araştırmaların çıkışlarından hem historia kartalarından tanıştırdılar. Аңғыларны археологлар Комрат Долайында geçirdiler. Bundan Каря об утверждении Национального реестра памятников археологии Комратского района канунунан tanıştırdılar. Uzmanlar nişanladılar ne kadar yönemli Комрат Долайын историясыны, культурасыны hem туризм бөліміні илерletmeye. С древнейших времен территория Комратского района была заселена многочисленным населением, памятники которых были найдены археологами, и это, во-первых, İleriki vakıtlardan Комрат Долайында çok insan yaşardı. Bunu arkeologlar araştırdılar. Lav gider onların yaşamak yerleri için bronza asrında, Rim vakıtında, Orta asırlarda. Ama en çok kurganlar bulunardılar bu yerlerde. İnsanları orada gömerdiler. En eskiler Энеолит vakıtından. Различных племен и народов. Древнейшие из этих курганов, они относятся к периоду энеолита. Это примерно 6000 лет назад. Bu takım kurganlar nişanladı arkeologiya agentstvosunun uzmanı ileri de Respublikanın başka yerlerinde bulunardı. Ama kimi arkeologiya bulunmakları Комрат Долайында уникал. Эксклюзивность Комратского района в том, что на территории села Кангас, в южной части села, известен... Комрат Долайı ayrılır onundan Ani Kongas köyün ülen tarafında bulundu büyük bir kurgan. Nereye yakın 70 topraklık girdi, nereye insan gömülerdi. Bu takım kurganlar pek seyirek karşı gelirler. Характерно для южной части. И вот на территории села Кангаз находится один такой подобный могильник. Мария Маруневич adını taşıyan Gagauzien Bilim Araştırma Kurumunun uzmanı nişanladı. Ne kadar önemli yaşamak Долайын историясını bilme. Первые поселения на территории Гагаузии датируются 6000 лет назад, то есть 4-е тысячелетие до нашей эры. Это очень серьезный срок, солидный. İlk yaşamak yerleri Gagauziyada o kadar evvelki vakıtlarda bellidiler. Bu takım arkeologiya bulunmakları bize verir kolaylık düşünme ne kadar meraklı historia tarafından bizim Долайымыз. История нашего края. То есть это предмет для размышлений, предмет для обсуждения, для изучения. Автономиянın historia uğrunda pahalılığın araştırılmasından nişanladı Bilim Araştırmak Merkezi'nin uzmanı kaliteli uzmanlar arkeologiya bölümünde var kolaylık yardım etsinler. Людмила Новак, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Haberler.